Ni wirigiro bwakwa mutegerio Wiru TV muthenya jwaku ni njwitite na mbere bwega gankugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja unimbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria akarintere cia kiguchwa ni baciumiritie kumeneria mutongeria wa kiama gia PNU Peter Gatiraumunya ni kiraba kugarua neriga kwendekithia muntu mwari murwiri wa giti kia mubunge Tigania East na mubunge wa Kagita Gaka Mpuru Ntwaburi bariuga kwa Nandi ni barikitie kumea na batitikiria muntu kinyori kwa batitika iguru ria no bakathura kithurano gia 2027 riboti tukwambirwa ni mwandiki ndeto wetu Brian Kimathi. Bamwe bakariba kigucho Tigania Central ni bameneretie mutongele wa PNU jawe Peter Munya nikiraba kugani kurungi karo digiteke ubunge interese Tigania East renjera ya kurwana mubunge wa Mpuru wa Buri. Atiraga kwithira kakwiya kurwana Mpuru batwa kura cianga bana tote munenkera no anto barari atiraro ametie anto bakurwana Mpuru no to boete ke MP batu anto bara tote kumenya nake muntu akaithia na cindiro na teke MCA teke MP akaumba kura muntu aromba ciawe Mpuru atiromba kura ciangabana Mpuru atura itene kimwe agituma ntuma kwithira boka gita kaka bate airwa kairi indikire bagate gani maendeleo nende batu te wanroka ashwarenge thaibo kwana itwaretero antu bento bangi bakopinga Mpuru na nyora bareta batu to thura ngocia muntu iraritete ni o maloye na ga gutothokire mwecimu wa Mpuru no Mpuru nyai muritingoe no tero to ga kwana ilwarenge to thura muntu turenda guthura muntu twingo na maendeleo ya turenda kwera Mpuru akangangua no nto kwina ambia na nyuo o atu twemwekira nko aene oya bora Ibrahim wekero gibarene abapatha nyakere Ibrahim gerane keo nende batu tari turamire tote kwandro kashwerenge ibo kwanelia 2017 tore atware toro muntu atokabea to agashwa twego muringira kura miaka itano tarirane oma na kuregana na misemanio mwela idhirite gikarika nterese kigucho kwa rua bakiuga idhirito gitonyelwa ni gasagasa endwa kwera ndo bagioswa bato tokaruterwana baita kurana mesamanione mutanosia yao ikilasimeti yoko aringero akuo na bidenda kura ro mucioka utetenda no ntonte me akuringa mucioka no nto imutanocha na ingumenya koi mundo okuma kuranu eta kurana kweko weto kiuchwa ke report rande to Savaro TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Naru akirikuria mwana ndagitari na gutariria thina ya mauti agitariria nina jaumaga na natia muntu omba kutungatira. Ndenda kwariria mantu jegie gitugitawa mauti tukethera mwana ku aikara kiuma mauti akauma mauti ja gukaraja mauti boja ije mbio imanya moja kuimba jakethera jena maira na mwana atiritwa akarakara anywa ndawa ukona mauti ja umakairi na indi ngenda kuga uju mauti ja je bacteria na mauti gikeja gukuremera jomba ukaraja ithiurunkana mwiri ukona mwana umakiute akarakara na umere kiute anto wangi ene mono kiana kire gituma abana bakaraba kiuma mauti ikwithirwa ana baraba ingi rimwe bena murimo jo ngosi jo itawa eczema kana atopic dermatitis mwana ukwekeja kithena murimo jo itawa atopic dermatitis jo ngosi ajurija ngosi ikotha yotha bacteria igateka advantage ukethera mwana kunagire mauti akaraigiaga mauti na kingi nakio kwirimo mwana omba kwithera ena gintu ena manginyo alafu gakarokiuga mwana kwi mauti enajo na imanginyo enajo atia oba kona kinyamo kimbi ke skin ya mwana na ugita kuinya ukethera kaweta sibitari kwa daktari akwire ikinginyo ainya kikoma kinginyo ke moyo na ugo uraturite ukiuga imauti na ni kwenda to differentiate mono kiuti na nyomo ere kinginyo aya natomba kumenya mwana ku kinginyo enakio aya kiambere ukeja kwenda kumenya thwa mwana ku kinginyo enakio jokia maguta ja vaseline ujukia karomoneka kiuti kigukona ukiuti wake
waka ukare ugitegete wona gwe gintu giukaragia giuka ukairia maguta chau ja vaseline umenye mwana okutiki utia na kinkinyo kindene na ina manginyo ja uma ki mwana mbere bara bingi bathogana mwana karogi kana ategi buthuku kiutumia na maguti indi tekio mwana oku ukakaraoke anika nguchi yawe rwegone kana rungu rwa muti mwana oku akagya thina kwitu nyamutu ja twachiarira nkara nguoni ira wanikire chiawe na nkara ria mwana we ko mwikira no ntana bara bingi batiringairwa nguo basi nkara iria ikatonya skini ne mwana etonya ndene etega komoka yakomoka kikauma kinginyo ukimagoti kinginyo na nginyo bira biotha biri atari muno mwana arara akurira muno mekinya mukimoyo ikenya mukimoyo na ndigikara ijora kikwachi kitho akina gikutho kia kinginyo na ikinginyo kithithia gikutho katigati kanyame mwana ya karauna ndigikunda ndamu pole pole manto mauti na jomu ikitsibitari daktari etamutege onetho akena murimo juju wa ngozi jugwitwa atopic na matitis ethori juju atiritwa utiona mwana kwe karakiuma mauti etho atina juna no karakiuma mauti no athithwe kilimi gitwa culture sensitivity na gikauga indawa eriku mauti juju karaja ithiurunkana kana ya kiuma mwiri jaga atiritwa nayo. Minista wotungata bamwingi Geoffrey Rukono retie akuroba kanjo ya njuri ncheke ya gikoyo kia makiama agotigira ni bagukoma miario ya uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua egie kugania kirimara bakiuga bakarega kwariria nteto iji echiomba gutuma gukoneka ngaukano na kinyampatho gatigatiga kirimara na muno atongeria bakionaga kuri na kirimara kia Mount Kenya East kwithirwa agikemenerwa na kwithirwa kinya kia thuri kire mirandi ya witi na mbere. Mimi naomba Wakikuyu wote, mimi naomba wale wote wanaishi Mlima Kenya West, wale wanaishi Murang'a, wale wanaishi Kiambu, wale wanaishi Nyeri, wale wanaishi Nyandarua, hao wote jameni, mimi nawaomba, huyo mtu ni mkora, huyo mtu ni mwizi, huyo mtu ni mtukutu, huyo mtu ni mwarao chafu, huyo mtu ni mbaya, mumutoroke kama shetani, anapaswa kukemewa kama shetani. Mimi naomba musije mkasikia yeye, musije mkasikia yeye, na mtaonyesha mumusikii kama wazee wa kiama, wazee wa kiama, wala ni wazee wa Kikuyu, kama wataungana pamoja, wakiwa wote pamoja siku moja, wakiwa 10,000, waseme dhai yangai dhai. Sisi kama wazee wa Kikuyu hatuungi mkono huyu mkora, hatuungi mkono huyu mtu mtukutu anaitwa Rigathi Gachagua, hatuungi mkono huyu mwizi ambaye anaitwa Rigathi Gachagua. Mukisema hivyo jameni, sisi hatutakuwa na shinda na nyinyi. Lakini kwa sasa njua munja tokea museme hiyo, mimi nasema tumepasua mlima, mimi nasema tumepasua mlima, mimi nasema tumepasua mlima, mimi nasema tumepasua nini? Tumepasua nini? Tumepasua nini? Tupasua nini? Tupasua nini? Wangapi wanasema tupasue mlima? Niona. Ipasuke sipasuke. Ipasuke sipasuke. Ipasuke sipasuke. Hebu niona tupasue nini? Tupasue nini? Tupasue nini? Yes. Sindio ya jameni? Hatuwezi kuliwa kwa mfuko kama njugu karanga. Miaka nenda miaka rudi. Hata sisi ni watoto ya Maumau. Kulikuwa na General Kwamba alikufa akipigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Na huyo generali jameni, huyo ni wa maramama makwa. Munanielewa jameni? Huyo mtu mmoja mtukutu, Maumau bandia, ambaye ati anasema ni mtoto ya Maumau. Yeye ni mtoto ya Maumau bandia. Nataka kuelezea nikiwa kwa hii kona ya Tharaka, ya Thagisho, Mwingi North, Kitui County, ya kwamba
Rigathi Gachagua ni mtoto ya Maumau bandia, ni mtoto ya Maumau bonoko, ni mtoto ya Maumau bandia. Watoto ya Maumau wale wako, mkitaka kuona sura yao, mmoja hako hapa. Tulikuwa na Njoroko kutoka kona ile ya mlima, na ndio maana nimesimama hapa siku ya leo. Awache mchezo, awache kutukana rais wa Jamhuri ya Kenya, awache kundunisha na kutukana Profesa Kithure Kindiki, naibu wa rais wa Kenya, na tutaonana na yeye macho kwa macho. Hatutaki mchezo. Mutegeri wa Weru TV gatone kanyaga kunogoka no endi ukaumagaruka mutambone nonto nyuma ya kagita gate kuraja ngachokera na nteto nkoroki. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia Mutwaja gairo bitego tutethia neke. hai tokoraga Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. ngurachago na guchenga iguchenga Aremi. Ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia. Aha, mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kutaka kanyakika kathogika wete green. Ala. Nontu matha izeterere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Vitamins na minerals. Tino kwa tukarania wanyombe hiyo. Zuzu nani netosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanja ange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe.
kara usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe reruteria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitira maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuitu ethoga tueri tega isui tega pera itubatu sanure we tuchanure nito wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kumagwa Kavagara, chaguo la mifugo. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. wa Nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto na tongeretie muchemanio jwangu ataniro ya amwe ya broad based na area jokinyini atongeria mwanya nteriria chia Naivasha county ya Nakuru. Muchemanio juju jure jokinyini atongeria ario munini wa Rais Professor Kithure Kindiki, munene wa Minister Musalia Mudavadi, mutongeria wa kiama kia ODM Oburu Oginga gategatega atongeria bangi jorotete kwariria ngwataniro ya atongeria ba Kenya Kwanza amwe na atongeria ba ODM mbere ya kithurano gia 2027 na arakinya jokinyine ma governor, maseneta na kinya abunge. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, William Ruto, Senator Oburu Oginga, the party leader of the ODM party, distinguished colleagues from the executive and the legislature, the broad-based administration, good morning. Your Excellency, my task is simple. I've been asked to MC a very delicate session, which should take us to the completion of the first session of this meeting. But allow me just to say one thing before I invite the speakers of the day to start us off. Just to commend the progress that we've made and to say how I am amazed by what teamwork does. Teamwork makes work light and makes efficiency better. Kwa hivyo nimeshukuru sana, na leo ni siku ya kuzungumza, ya kuelewana na kuona mahali tumefika na vile tunaendelea tukisonga mbele. Hii broad-based, Mheshimiwa Rais, imetusaidia sana, imeturahisishia kazi ya siasa na hata kazi ya kukusaidia kuendesha serikali ambayo unaongoza. Kwa hivyo, I think I'll be in order kusema ya kwamba hii broad-based ni fire sana. 2 years ago, it would not have been possible to imagine this kind of a mixture in a hall anywhere in Kenya. Because just about 2-3 years ago, we were serious competitors in a democratic state of Kenya. We were competing, not competing to take power for ourselves. We were competing to take power to the people, to the help in the commitment to develop our nation further and push it forward and make it better than we found it.
Your Excellency, I stand before you today not to play the transient game of politics, but to answer the enduring call of statesmanship. As an elder in this nation, my heart bleeds for the future of every Kenyan. Au nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri no tubakugwatanira na unikire nteto cietu cia thamu gwanjanga kwendera kagita gakathongi itana mbere kuthingateria mibango yonthe ya Weru TV juri o mubango jure jukwejerete nyuma ya kagita gatikuraja jo katiba ka Gen Z oni mbitagwa Dorcas Wakaria.